Uni tuo no bi wo tuo no kwa asehwe wakoshe fom masa abajimi mbre ne nai emma hye fomu he isi ade obi natural body no de ko no madam uni tuo na so bi wo tuo amenjina baby na mo nkwase akeka na wakoto nduro no anom na amwo anya tuo unya bia ope ba na mba ho nti emfa pressure nka nkwase asem na peduan papa di na nya form na nya body ni nya no me ade na mo ka nipa ho asem sa ena watofum ye fom akoto bi hye ne enwe woni to no bi woto so a kan ho asem no ene mo so bre mo be bre to atoyi ye de giade unya bi nso obenya bi no